aban le pu thang mala le ai sei pi diwa ka dei chu I sei jingu audio viral pen chuna I chi chung chang tho a in pi te press PR rong ka simin a MLA ho PR rong akisimin mon SA zo hi secondary in akoyon Biren punishment pi di zo chu first priority pi dan kamu to bangin omen na nang hon na ngai dano them khat nin se pino ke athing se la ke mu da na wang chu a punishment lang di zo a Biren eng bol di lang zo go na pi di lang zo chu PR ho azong kya mu ichito to ki sign SA lang zo chu secondary danen koi danun kamuin ke mu danen chi chung chang thwai pina sei no man pu tham lal 2 minutes or 3 minutes ani se pi diventin pu tham lal na ki chai ta le okay ka ki pai ke pa din bi chu president pa ho lim de hini jong le jing kin kinai ja chama hung thei lo he tan sei di o siang chu ka ti sei di ha katam sei tho tan he jong le let me jump straight to your question na question chu audio leak he it capitalize about du ham Kim is busy with prosecution of Mr. Biren Singh ke mount as a student leader tu chung I bui wa pada hi I demand a separate administration he in and it still stands as a priority tu ni chana wang chu separate administration with union territory with legislature he priority hin alai Chief Minister Biren Singh akimana jela akikoya hot kabele akichaya yeng chila alangkada nati loham any mate can come and take up his leadership who will be worse than Biren you never know ama ho khot no yayum nom na la ham na henge law will take its own course of action no doubt har vininjong space aki ho na ka sei tain ikat tu ahi politics alut dan hi Chief Minister Biren Singh prosecute bol na dinga time hunglu disanga hi phat hunglu di dan chukati tu hin law in ama hi jela ko ding amona chunga hin jela ko ti jeng ta jong le a process hi hunglu phat hunglu di dan hi separate administration jo hi ha thuming ki thum jo le imu theina la he ta hi imu zo di he ti ka kine na zo le na la he na langkada ti achu ke mang chu dunia hi inu ipa iso piula now ki that ki tan bong gamtin ki ball in ki hal ha mi tam ta na sejin ku ki te hi tunin mizo se to ki na theive notice a counterpart tribal so to ki na theive ki ho seven hinla a head lo piano hi banga gal nei te ki ha ga ki say the latest song to 1993 apada tu ni chan kum som ni le kum nga kum gu ho hi be so na langkada 1993 2003 2023 sorry 20 years ham kat bo hina lai sorry 313 23 30 years hong nai lam tai na ai wanga 30 years ki ka ku ki te resilient dano hina ikisa do over Manipur government no ya itan gem kara bureaucracy hintu wa administration lang hintu wa la mi thangsi hichan gia resilient community hi win is ya achu resilient community hi je ba jong mi let say de chan hin ya hi ke bang until today and at this moment separate administration is priority it also say again thing na also sikile do na dinga hi Biren Singh to jela di hilovin separate administration imu lo wa hele it is hanga ho jo tu di hi ke bang chu Biren Singh to jela lo cho ka thupi sa lo hin separate administration jo tu ni kita bang audio leak chunga hi iti capitalizable wa separate administration jo hi ha push di wam ti jo hi ka bui pin for me it is separate administration and nothing else